ukwenza abantu balezethulo zethu zamukele uNkulunkulu Baba uSamandla. Nkosi ake wamukele izicelo zabantu bakho kanye nezipho ezizethula kuwe wenze ngamandla akho ukuba lokho kuqala ngemfihlakalo yephasika kube kithi ikhambi losindiso lwaphakade sicela ngoKristu inkosi yethu. Inkosi ayibe nani phambi inhliziyo zenu masibonge inkosi uNkulunkulu wethu. Ngempela kufanele ke isibopho sethu ukubonga wena Nkosi ngesikhathi zonke, kodwa kufanele ukuba sibonge ngodumo olunqabile ikakhulukazi ngalolu suku lwanamuhla lapho imvana yethu yephasika yoMkristu ihlatshiwe. Nguye phela imvana yoqobo eyasusa izono zomhlaba, owathi ngokufa kwakhe wanqoba ukufa kwethu, wathi ngokuvuka kwakhe wasibuyisela ukuphila. Ngalokho-ke wonke umhlaba ugcwele ukuthokoza kwephasika, amazwe ngamazwe abuka ngenjabulo ephuthumayo, namaviyo asezulwini akhusa ingaphezwe, izingelosi zonke zihuba ihubo lobukhosi bakho ziyilokho sithi. Wow.
sicelela ibandla lakhe lingcwele likatholika ake ulikhweze umqondise unike uxolo nokunye emhlabeni wonke. Sicelela futhi inceki yakho uFrancis upapa wethu nombishop wethu Primrose no-Allen Williams ubishop waseBrentwood kanye nabo bonke abaluqhubayo balufundise ukholo lukatholika esaluthola ngabapostoli. Ake ubahlabe inhlanhla Nkosi abantu bakho kakhulu laba esibacelela manje. Uze usikhumbule nathi sonke esihlangene lapha phambi kwakho. Uyazi ukuthi kungakanani ukukholwa kwethu nokuzinikela kwethu kuwe. Sikwethulela le mhlatshelo wokubonga sizikhulekela thina nabakithi nezihlobo zethu kanye nabo bonke sifisa ukubacelela. Siyakhuleka uNkulunkulu ophilayo weqiniso. Sicela ukuba uze usisindise sibe nokuphila kwaphakade. Sithi simunye nebandla lonke sigubha ubusuku obungcwele kakhulu uJesu Kristu Nkosi yethu avuka ngabo ngobuntu bakhe ekufeni. Sihlonipha uMaria uyilokhu intombi engcwele unina lawo Jesu Inkosi uNkulunkulu wethu. Sihloniphe uJosefa oqinileyo umyeni wakhe. Sihloniphe abapostoli nabafelukholo uPetrus noPaulus noAndreas, uJakobe, uJohannes uThomas, uJakobe uFilipi uBartholomew, uMatthew, uSimon uThadeus. Sihloniphe uLinus, Cletus, uClement, uSixtus, uCornelius, uCyprian, uLawrence, uChrysogonus, uJohannes noPaulus, uCosmas noDamaris. Kanye bonke abaqobileyo ake usisize usilonde yonke imihla ngenxa yokulunga sicela kwabo ngocela kwabo. Awubheke umusa Nkosi lesethulo izinceku zakho nomndeni wakho wonke usiphe uxolo ekuphileni kwethu usiphephise kulahlweni kwakho futhi uze usibale nabakhethweyo bakho. Sesiyacela Baba ake usamukele uSister lesethulo esiwethulela sona usenze sibe yingcwele sikufanele usiphendulele sona sibe umzumanikazi wendodana yakhe yodwa uJesu Kristu Inkosi yethu owathi kusipha ngosuku olwadlulayo lwathi ushowa wafa ngalo wathatha isinkwa ngezandla zakhe eziyingcwele wabheka phezulu ezulwini kuweyise somandla wakhusa wabonga wase sinika abafundi bakhe ethi mina nithatha nonke nidle umzimba wami ozonikelelwa nina. Wathi sebedlile wasethatha isitha sewayini waphinda wakhusa wabonga wasesinika abafundi bakhe ethi mina nikhuza nonke ubuso isitha segazi lami igazi lesivumelwano esisha isiyakuma njalo igazi lizochitheka ngenxeni nabantu bonke ukuze kuthethelelwe izono. Yenzani lokhu nenza lokhu ngikhumbula. Masivume imfihlakalo yokholo. Zakho kanye nabantu bakho sikhumbula ukuhlupheka nokufa kwakhe ukuvuka kwakhe ekufeni kanye nokwenyukela kwakhe ebukhosini. uNkulunkulu wodumo nobukhosi eningi lezipho osiphe zona sikwethula lo mhlatshelo oyingcwele opheleleyo oyizinkwa sokuphila nesitsha sosindiso lwaphakade. Ake usibheke ngamehlo anemele ezethulo uzamukele njengoba wamukele ezika-Abel isikhonzi sakhe esilungileyo nomhlatshelo ka-Abraham baba wethu ngokholo kanye nesinkwane wayini okwethulwa nguKristu wakho uMelkisedeki.
uNkulunkulu Somandla, sicela uba ingelosi yakho ithathe lo mhlatshelo iwenyusele nathi lapha ezulwini. Thina-ke lapho samukela kuleli lathi umzimba negazi elingcwele lendodana yakho uze usiphe zonke izifo zakhe eziyingcwele kanye nesibusiso sakho. Awukele Nkosi abasifile Paulo Paul bakhe bawoza baphakade lapho laba esibathile bona-ke kanye nabo bonke abasebelele kuKristu uze bamukele embusweni wakho ukukhanya nokuthokoza nokuthula. Nathi futhi siyazikhalela kuNkosi, sicela ukuba uze usamukele sibe kanye nabapostoli nabaphokolo bakho uJohannes uMbhapatisi, uStephen, uMatthias, uBarnabas, Ignatius, uAlexander, uMarcellinus, uPetrus, uFelicitas, uPerpetua, uAgatha, uLucia, uAgnes, uCecilia, uAnastasia kanye nabaqobeyo bonke nakuba sibizwe nokho sethembele esihawini esithandweni bakho alo sixolele izono zethu engadini ngoba sifanele ngempela kodwa kube ngenxa kaKristu iNkosi yethu okungayo sipha zonke lezi zinto izenza ziphila izibusise zibe naye uKhristos kanye naye sikuye ebungeni bomoya ogcobileyo lonke udumo nokubonga ngokwakho Baba Somandla kuze kube phakade. Amen, 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 Sisindise siyakuncenga Nkosi kukonke okubi awusiphe umusa umfolo kulezi nsuku zethu ukuze ukuthi ngokulekelelwa isawu sakho sikhululeke njalo ezonweni siphephe nasey'phithini nasey'ngozini zonke njengoba sibhekele silindele ngethemba elithokozisayo ukubuya komsindisi wethu Jesu Kristu. Nkosi Jesu Kristu wena washo kubapostoli bakho sasho nakithi manje ukuthi uxolo ngishiya kunina uxolo lwami ngindinika lona sicela uba ungabheki izono zethu kodwa ubheke uxolo lwebandla lakho uvume ukulipha uxolo nokunye njengoba kuyintando yakho wena uphila ukusa isikhathi ngezikhathi uxolo lenkosi imali benani njalo masikhomsane n'inhliziyo ezinongcondo. amen.
mfana uNkulunkulu esisayo izono zomhlaba usisiwe thina esimenyiwe esidiwe emsalembana